Dobro jutro. Evo, jutro nije baš dobro započelo, vremenski što se toga tiče. Evo, sigurno čujete, vani kiša pada i hladno je i nakon jučerašnjeg dana ovo je jako loše vrijeme za voziti motore. U pola 9 imam doručak, pa da polako sam krenuo sa pakiranjem. Počinje dan 5. i nova avantura za mene. Napuštam ovo fantastično mjesto i jurim dalje prema Malagi. Nadam se da mi neće ovo vrijeme pokvariti planove. Evo, kišica lagano šprica. I nastavljamo dalje putovanje od 563 km prema španjolskom gradiću naziva Malaga, koji je ujedno i poznat u autoindustriji jedne poznate marke, koju naravno nećemo reklamirati. Evo, to je ovo jezero. Evo ga, cijelo vrijeme sam čekao, vidite ga tam gore? To je taj Toro iz filma Šunka, šteta što se bolje ne vidi. Evo ga. Vozimo se trenutno kroz tunel San Juan, dužine 1840 metara. Naravno, ja sam pročitao umjesto San Juan, Don Juan. Ha! Potpuni prolom oblaka i nema druge, makar je ovo vodonepropusno odijelo, ali moram preći na kišno odijelo, nema druge, ne budem voziti tako po takvom vremenu. Ništa, brzo preskidanje i nastavljam dalje, još 300 km imam. More! Ali dosta slabo se vidi. Kao Honda! Oj! From the #1 station, this is a story about love. A love story. Music is love, and love is music. Yeah. Nakon 550 km s današnjeg reda kiše, reda vjetra, reda sunca, evo vidite sad pada vani kiša.
Stižem u Los Callas de Morales, tak nekako se zove, evo, stvari se suše u ormaru. Ovo je moja soba, krevet za jednu noć, som je parkirani pod ceradom, ispred, evo, idem se raspakirati i gledati poruke na mobitelu i složiti se neku večericu. Mislim da mi je još jedan grah ostao i to je to za danas. Sutra nastavljamo dalje. Mislim da imam nekih 150 km odavde do Gibraltara, odnosno do... ma vidjet ćete, reći ću vam što se tamo nalazi još. Dobro jutro ekipa, evo ga, subota je, ne žurim baš previše, ujutro, 8:58, danas sam malo duže spavao, odlučio sam se malo uzeti fraj od vožnje, od svega, jučer je bio stvarno naporan dan. Sada evo, u ovom džumbusu stvari se naravno nisu stigle posušiti od jučer, rukavice se tu suše na prozoru i evo sad ću kratko proći kroz hostel, mislim da još neko spavaju, ali idemo kroz ovo predsoblje do sloma, do motora i da vam pokažem gdje sam ga jučer ispakirao, naravno već je kofer gore kod mene, tako da evo vidite, prekrasno mjesto, danas sunčani dan i spreman za novu avanturu. Ništa, gume dobro drže, morat ću negdje uzeti gorivo i to je to, napadamo dalje. Danas posljednji dan u Španjolskoj i prelazimo u novu državu, vidjet ćete uskoro koju. I nastavljamo dalje, subota je, prekrasan dan, kišu smo ostavili iza sebe, palme, more. Palme, more, prekrasna sunčana subota i nastavljamo dalje. Vamos! Evo da vidimo, konačno ja točim prvi put na Repsolovoj benzinski. Da vidimo kakav je to benzin. Bome, ne znam ako se vidi, ali plave boje je benzin. Fora. Prekrasno! Kao Honda, ali čisto zato jer sam promašio s kretanjem. Ljudi, prelazimo granicu i motor je ugašeni. Nažalost ne mogu se probiti kroz kolonu, ali evo, tako je kako je.
Stigao sam u Gibraltar. Nevjerovatno. Puno vremena sam potrošio, velika gužva je bila na granici, ali stigao sam. I ovdje voze double deckeri. Evo ljudi, tamo preko je Afrika. Prekrasno. Pozdrav, konačno stižemo na jednu od najjužnijih točka Europe. Evo, upoznao sam i nove prijatelje, bajkere. Drago mi je. Mirjam. Jimmy, oni dolaze iz Njemačke, from Germany. Tako. How many days you are in trip? 15 days. 15 dana su na putu. Evo ništa, nećemo ih gnjaviti. I left you alone now. I will go filming. I ništa, idemo malo snimiti da vidimo dokle smo došli. See you. See you. Thank Bye. you so much. Bye. You got very nice bikes. Thank you. Odlični motori. Good. Thank you. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable. Poznati svetionik. Prekrasno. Each night will keep burning bright. I'm so lucky to be loved by you. And come the storms of weather. Nažalost, moje vrijeme na Gibraltaru ekspresno ističe i puno toga što sam želio vidjeti morat ću ostaviti za neku drugu priliku. Sa suzom u oku i pogled na Afriku napuštam ovo prekrasno mjesto. Znam da ću se jednog dana sigurno vratiti, a onda idemo trajektom preko. Za Afriku. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, I 6. dan mog putovanja, stižem na ovu prekrasnu pješčanu plažu. Zapravo je to Tarifa ili najjužnija točka Europe.
Danas je stvarno vruće, ali situaciju popravlja ovaj vjetrić koji stiže s Atlantskog oceana. Tako da nije baš da je nepodnošljivo, a pogledajte samo boju mora, kako je ovo dobro. Prelijevaju se nijanse iz tamno plave u tirkizno. Ovo je stvarno prekrasno. Tamo je bio znak zabrana prometa za sva vozila osim znači autoritativna vozila, znači tako da nisam htio prepustiti se riziku i riskirati kaznu. Ovih zadnjih par metara ću propješačiti, nije mi teško, barem se malo razgibam i pogledam do kraja ovu najjužniju točku Europe. Evo ga, ovdje na karti možete vidjeti gdje se točno nalazimo. Evo. Tamo je Atlantik i Afrika. Nevjerovatno. Prođem 3000 km i dođem do najjužnije točke Europe, do tvrđave koja je zatvorena. A ne želim ići riskirati okolo kao neki da bi došao iza tvrđave. Što se mene tiče, ova misija je završena i ja sam ju ispunio. Znači, stigao sam do kraja. Malo ćemo zaviriti, ali šteta. Šteta. Hát lehet, hogy erre. Nem érhet, hogy itt fel kell. Evo, barem na slici možemo vidjeti kako izgleda s druge strane. Šteta. Kako fini brodić. El Toro Grande. Nakon što sam uspio prije 2 godine doći sa sobom do najsjevernije točke Europe Nordkapa, danas napuštam najjužniju točku Europe Tarifu i krećem prema zapadu, prema Portugalu. Uspio sam tamo blizu gradića Faro rezervirati fini smještaj sa doručkom. Imam još 407 km i onda slijedi odmor. I evo me, nakon 6 dana svakodnevne vožnje stižem u 29. državu po redu, Portugal. I to spektakularno preko nekog lijepog velikog mosta. Rijeka Guadiana. Wow, ljudi, pogledajte vi ovo. Kakav spektakularan ulazak u Portugal. Nevjerovatno. Ups, tu je 70. Malo ću još staviti uključenu kameru da uživate u ovim prekrasnim prizorima. Fantastično. Evo ga. Portugal. 29. država. Sa mojim Somićom. ZZR-om 1400. Ha. Koliko vidim, ostali smo i bez karte. Dobro. Možemo dalje i s ovom drugom na mobitelu. Portugal.
120, 190, 50. Konačno stižem u Casa de Campo, Cantinho de Sera u Portugalu. Sad ću se na brzinu raspremiti i dosta vožnje za danas. Pred sobi je i evo me u mojoj novoj sobi. Joj, ovo dobro izgleda. Nakon današnjeg dana ovo će biti pravi odmor. Super. Evo ga, nalazim se na Atlantiku. I ovo sve crne točkice što vidite pokušat ću malo zoomirati. Nadam se da me čujete zbog vjetra. To su sve surferi, evo. Prekrasno. Prekrasan je Atlantik.